Yari kita subong mga kaaksyon sa Manuel Y. Torres Memorial Coliseum and Cultural Center sa Bago City kung sa diin ginahiwat ang vaccination program sang lokal nga gobyerno agud matap na ang COVID-19. Currently, the city of Bago has accommodated A1, the frontliners, A2, the senior citizens, and A3, those are with comorbidities. And we are moving towards A4, which will include our essential workers. The kind of vaccines that so far have been given are Sinovac, the 2 doses, AstraZeneca 2 doses, Janssen, the 1 dose vaccine, and also Pfizer, which is also 2 doses. So we started around April, and as of August 9, total number of persons vaccinated are 14,000, more than 14,000. So some of the 14,000 had already 2 doses, around 40% are fully vaccinated of the 14,000. That comprises 8.59% of the total target for the herd immunity in Bago City. So, Doc, last question importante ang bakuna. Nga importante ang bakuna. Kung may bakuna kita, may ready na kita nga antibodies against COVID. May ready na ta nga panlaban before nga mag-set in ang symptoms nga severe for COVID. Hindi sila magka-severe COVID, hindi sila ma-hospital or mag-ICU. Amo ina mga kaaksyon ng aton malipot nga balita na hanungod sa vaccination program diri sa syudad sang Bago. Ini si Aksyon siya na may olis, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo.